Gilit thing nai channel lo thlir thin tu te chi bai vek ule apple cider vinegar hi kan fresh thawanga in vinegar hrim hi kan chawka a fridge a te pawh da in a bang tangkai te pawh kan tamin a rin oma vinegar hrim mi man lai tang to in hemi ele in siam nan song bol nan te hian lo mang to thina in dam doi tan te pawh lo mang to thin asela big takin frisel na ta na man ber chu apple cider vinegar hi ani vinegar ti hi friends tong ani a asap tong chuanin sour wine ani a amezo tong chuanin zuthur te pawh ti la dik pe thawng chu apple hi an rot soma khakha an uma ti hian ferment in ani a tuan zu ang deuin khakha lo oma e arui thei tun apple juice kan tin te pawh om hi heta hianin hrik thachi an ti mai amezo tong chuanin doi dim te pawh ti la fuang an te la ni chuan acetic acid alo chuaka hei hi atoi zonga apple cider vinegar siam chodan ani a acetic acid hi hemi vinegar a tela apoimo deuh ber active ingredients vinegar tu ber hi ani a chuan apple cider vinegar hi ani hemi taksatana tha acetic acid te potassium magnesium probiotics enzymes rang le polyphenols te apaya yang te poi ka soinual to ka sia chuan apple cider vinegar hi hemi taksati fine na taksa detox na thatak mai ni a in sam tan te poi na tha a sam te pawh atinung in ati resel theya apple cider vinegar thir fian te khat le tuino khat kan chaw polanga he hi lu suk nan man mai tur ani in ha tan te pawh tha a hei habal ha sen ha fai thelo tan te pon noi in ha ti wa tha theya in apple cider vinegar emi thir fian te khat le tuino khat chaw pola cho e ma in thin hianin pumpui thur om zat te pawh ka vong dik thei ani hei kan soi thoya kan soi to a pumpui thur tamutu ka thalawa in atle mutu kha a thalo boka hami kha atok chi a pumpui thur asita om hi poimo em mai ni hema chun chang hi video ka siam to a en let thenga chuan apple cider vinegar hi hemi chi senzam puar kan ti mayang asap tonga varicose vein kan ti hi ati je om theya varicose vein chu hemi kan chona hian om du a chona te po hei ti senzam apuara hemi anga ai phandeu tuk thinang he ni apple cider vinegar thir fian te ni le tuino khat chawpola ni khata voi thum in thin hi hemi hritlang khu hemi omna ti si omnan te pawh hi tha a apple cider vinegar hianin nat hrit ti hlum thena te pawh ne ya ni chuan antiseptic ang te pawh man thei in ani chuan hemi hliam le taksape ma te pawh noi a tha in chawon that dan te pawh an mang thina in vun na rang apple cider vinegar an noi theya emi arneng tan te pawh hi tha ni chuan apple cider vinegar hianin pa ang natna ti mai ring wam do le theina ne a ei antifungal properties an ti a chuan ring wam a khanin ripol lova ni khata voi thum noi thin tur ani adang zonga ele ina chuanin ripol ngai vek ani chuan zun thum na nei tan hemi apple cider vinegar hi a thaboka chuan apple cider vinegar hianin taksa in insulin a man tangkai theinan apuya hemi zun thum dat na hi achit ni angena om theya hemi insulin hi kan ril bo mayang hemi pancreas hian asiam chuaka achang chuanin ril bo natna wangin ril bo in insulin kha asiam chuak thelo thin ani masela chang ro chuan hemi kan ril bo hianin insulin kha asiam chuak thin tho a ni masela kha kan taksai na mang tangkai thei thin lo ni katia khan apple cider vinegar hi atangkaya chuan zan mut dona apple cider vinegar thir fian te khat emo ni emo taksamangwa dana zirin tuine chawpola in thin hianin fasting blood sugar level atin yam theini blood sugar level te hianin chitni a oma
fasting blood sugar level chu engma ei ma mi zinga te mi kan te thin hi ni a 100 milligram per dl hemi aya sang lo tu hi anormal ani a in pakhat le chu choi khama hi pp anti a choi khama tanga da kar ni a da kar ni vela che che te thin tur ani a hi normal chu 140 milligram per dl hi na thri ani tlang pu ani hemi fasting pp hemi fast lo pp hemi blood sugar level zanni te an lin chuanin zun thlum mi chia lo zun thlum in tran mi pre diabetes kan ti hi ani thei ti hriat tur ani ni tena apple cider vinegar thir fian te khat atanga thir fian te ni in thin hi anin hemi dul te po hi ti thep theya dul kiar tan le thalu tuk tan te po hian a tha a chuan hemi thisana thau chia triglycerides omzat te po atitlem theya in taksarina te po atitlem thei ama ero chu taksarina titlem tur hianin apple cider vinegar in ringot hi tok bik lova ele in dang in sun te po poimo a in soi te po poimo tho ti kha hriat tur ani apple cider vinegar in ringota thil tul dang te kan hlam che chi chuanin a thil mak miracle kha a thleng don lo inani apple cider vinegar hianin hemi cholesterol le triglyceride level atin hiam theya hi poimo khop maya lipid profile an tia hi ka soi to boka video themi lovin in social ani mi lovin kan taksa cholesterol level chi le triglyceride level chi yang ka lo sang the ani he tiang te lo san chuanin hemi lung nat na te pokan lo nei reng theya heng hi heart attack te tiang te kha kan nei thei ani he wang hianin apple cider vinegar hianin lung na sang om thena chance te po kha ti tlema aveng theya in heng ba ka hianin tisen sang om thena chance te po kha ti tlema tisen sang te po kha atin hiam the hriat ani a chuan apple cider vinegar hianin hemi chopai troi apuya chuan hemi kan thin na tho apuya chuan ni chinda kan soi to ang khanin taksa tanga bol hlo pai chhoda po kha apuya chuan apple cider vinegar hianin natna ben von frang le etiang kan sat te po aveng theya hriat ani chuan apple cider vinegar hi a hlanga in lu tur ani a hlanga kan in chuanin hemi frok te po hi ti thip theya tin frok le chakong long le pungpui long nei tan phei chuanin kha ati thip thein ati sual theya chawangin triple dal nge tur ani apple cider vinegar hemi thir fian te khat ti tuino khata tel atok vel lek anga then khat tan chuanin atamma ma mai thei chuan apple cider vinegar hi chinhia oma hemi pa ngai khit fim lo le hemi organic apple cider vinegar hi oma he hi online ta po cha theinga